Reka nongere mbasuhuze nk'uko bisanzwe ni Ildefonse Habimana. Nta gutinda dufite nonaha ubu tuje tuzanye inkuru y'ibyishimo. Nyuma y'amagambo Djihad kapiteni w'igihugu w'ikipe y'igihugu Amavubi, Djihad Bizimana yatangarije abanyarwanda mbere y'umukino, noneho dore birashize birabaye. Djihad yavuze ko yifuza ko abanyarwanda baza gushigikira ikipe y'igihugu Amavubi. Abafana baritaye mu gutwi baravuga ati natwe ntacyo tuzakwima uretse uburozi. Dore uko byagenze muri stade, abanyarwanda bose bongeye babona ibyishimo. Ntabwo bisanzwe gufata ikipe nka Benin yagutsindiye iwabo ibitego 3-0 ukayigombora ukayigaraguza gati wawe ukayereka ko burya atari buno. Dore uko mu mukino byagenze nyuma yo gutsinda igitego cya mbere, amahirwe yaje kuboneka mu gitego cya kabiri. Reka wiyumvire umukino. Kazini muhaguruke mufana Amavubi, abafana bari muri stade ni mutana amatoroshi mufana Amavubi, byose biracyashoboka. Penalty bakore kapiteni Djihad Bizimana, akaba nawe ugiye kuyiterera. Amaso yose kuri Djihad, amaso yose kuri Djihad kuri uyu munota wa 72. Ese icya kabiri cy'Amavubi kirajyamo cyangwa biragenda gute? Penalty ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, umuzamu w'ikipe y'igihugu Benin yavuyemo, arabanza ajya kugisha inama Djihad, uyu mwana wo mu Bugoyi, uyu mwana wigiye umupira hejuru y'ikivu, ikiyaga cya Kivu, uyu mwana wo ku Majengo hariya i Rubavu, atereka umupira yitoze, afite igitambaro cy'ubutware, afite igitambaro cy'ubukapiteni, niwe kapiteni w'ubwato butwaye aya Mavubi, niwe ugomba kubagarura mu mukino akabayesha intsinzi. Reka turebe ko Djihad akomeza kwimana igihugu. Penalty ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi kuri uyu munota wa 72, 1-1. Ese iyi penalty irajyamo cyangwa iravamo? Reka turebe Claude atanga amawayizano. Amaso yose, amamiliyoni y'abanyarwanda ategereje kumenya ibigiye kuvamo hano. Kirajyamo cyangwa ntikijyamo penalty? Djihad Bizimana, attention, penalty ikipe y'igihugu Rwanda. Djihad ifata mu mayunguyungu, yifata mu rukenyerero. Attention, penalty ni icya kabiri cyangwa biragenda gute? Imana yaduhishe kureba ibigiye kuba, niyo mpamvu dutegereza. Abantu bariho barafotora. Attention, Djihad agiye kwitera, amatsiko ni yose. Djihad Bizimana, attention, umusifuzi w'umunyamadagascar ari kwicisha abantu amatsiko. Claude, ibintu birakomeye. Penalty y'Amavubi. Attention, umusifuzi aditera. Djihad